Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipaayray aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbagmanan nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay warwaran ita ket may papan iti asawa a managayat ken manangipateg unay. Kasta unay a panangasikaso na iti asawa na. Ngem anya nga tati epekto daytoy iti relasyon da. Bueno papagayam, dayta man ti intay binsa-binsaan dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Dayta, hari lakay. Naisagana kong tibalon mo. Naimas dayta alinuto kasi daam. Kan inadok, tapno saan nga kurang. Agyamanak, Dora bakit? May mayatan, ti sobrang, ngam ti agkurang. Alang din, tayo nakagdigos. O sige, insagana kong tayo napudot adanom. Adan igiban nyo, agraman ti tuwalyam. Inang din nagdigos. Sige, tayo nakisagana tayo kawas mong agtrabaho. Oh, aday talakay. Naplansakon to'y kawas mo. Ay, imbaglakit din ta si kati inasawak, Dora. Nagaget ka ang mga asikaso kanyak. Taasawa ka nga, Rod. Ay, ayatan ka unay, lakay. Ay, ayatan ka mahit, bakit? Ala, agpalaskan. Kan, ada ginatang ko abang banglo aparakan ka. Ha? Kat no adda tay sigo da bang banglo ka ginatang mo? May mayat ita, tay ginatang ko. Nabang banglo, lakay. Aya, ala, taara mahatak man nga ron, bakit? Lakay. Iti kasta, nabanglo ka. Anjak lakit di kayat ako na ang dagiti katrabaho mabaybayan ka. Iso kayat ko ang nadalos ka. Nadalos di badong, kan nabanglo. Ay, addan at tumaarak no kastoy laang, bakit? Kasta nga ro ti kayat ko, lakay. Agkan ka man nga ron. Ay, nagkanak pay. Ngamin, ay ayatin ka, bakit? Ay nagsapa kamot na mapanagtrabaho, hari anak. Wantatang, tapno sa anak kamaladaw. Apaw, nagtaar ka na nagko. Nakabangbanglo ka pa'y. Nakadaldalos takawas mo ah. Wana tatang, ngamin, asikaswen na ka na imbag ni Dora nga asawak. Kasta ati asawa. Swerte ka, tan ni Dora tinaasawam. Mala, hingka nga rudahin, tadi ka maladaw, tayo nakmat di tabagatan, taday bagak ni pare kaloy. Wantatang, sige, inakaon, mabit laeng haray. Sabi ka di tatang, adda ka di babaem. Ha? Ni tatang met, awan babae, ay nasaya at ano kasta anak, agsingsingpat ka, tapno naragsak ti pamilyam. Imbaya, taumayak man mangyag iti linuto ka pansay. Imbagla merienda inyo kadagiti apog. Daytoy.
Idisok dito'y lamisaan. Agyaman ak, nanang. Insapsapa yung ko mga inyag. Tainayon ko abalon di anak yo. Nasikaso ka launay iti asawam. Nagsaya at kakat nga asawa ti anak ko, Dora. Nanang. Kayat ko anatarlata ni Hari iti imatang dagiti gagayam na. Kan katrabahuan na. Ay ngem mabaybay am samot tanday tabagem. Tanay, kita man day tabuok mo. Kuso-kuso. Jak maten nakasagaysay itay agsapa, nanang. Agsagaysay kamot tanay. Silang akitaan. Ha? Anya silang akitaan, nanang. Nakatataar di asawam, ngamlo siyang kamot. Sana balit at daklat tamo dito'y balay, nanang. Ay nadora. Uray at dakala dito'y balayaw. Asikaswam ba't aday tabagem. No nataar ti asawam, nasken nga ornosam ba't day tabagem tapno napintas ka. Sana balin, tadaklat ta dito'y balay, nanang. Agsagay sayak man mo no saan, okay latta. Hello, Hari. Ada ka di kadwam nga ag-lunch? Awan, ma'am. Okay. Umay ka diti opisina. Ta dito itan amangan. Ado tin take out ko itay at taraon idirimuarak. Ay, wan ma'am. Sige. Urayan ka diti opisina, Wan, ma'am. Inak nga ro din, ma'am. Ta na itid kumuten ti files nga ipapaalam. Sige, Hari. Nagpintasan ni Ma'am Rita. Awan ka no asawa na kahit. Single pa ilang aging kahit ha. Day talang, tada basit edad na. Hari, bay amon day tabalon mo. Naim imas dagiti take out ko amakan. Sige ma'am. Sige. Siya kun timang karga iti platom. Ne, sana ma'am. Nakababain mo ito. Dudwa tala ang diti opisina. Isong awan tinaskan ang pagbainam. Mabit lang, takarga ak ti platom. Aday ta. Nakarga akon. Mangantan. Ma'am, awan ka di pa'y asawam? Agsapsapulak iti mga asawa kanya, Hari. Ay, sayang, ma'am. Naawan ko maasawak. Siyak ko man. Anya ko ma, no ada asawam? Ha? Awan parikot, ng ore ada asawam. Saan na bale? Ta saan kamot nga agawan kan ko na? Wan, Hari. Amok nga da asawam. Ngam di kag danag. Agad kadwa talaang. Awan dakas nga aramidan ka. Nay, insardeng mo matin to'y kutsem dito'y igiti kalsada, Ma'am Rita. Wen, kayat ko nga agsarsarita ta. Ma'am Rita? Omdas ka di ti kwarta, ngayon ko ka? Sobra pa'y nga rod, ma'am. Anya nga iti katukad da ito'y, ma'am. Amumet, nga da pa nagayat ko ka, Hari. Amom ka dino apay? Gaputa na dalos ka iti bagim. Kanayon ka na banglo. Kanayon anadalos dagiti badom. Kan syempre, natari ka. Kwa, ma'am. Hari, Pinatpatamatan ti imak, ma'am.
Napintasak ka di iti imatang mo? Hari? Uwan, ma'am. Napintas ka. Nakapimpintas ka, ma'am. Nukas tangarod. Agkanak kuma, hari. Ha? Ma'am Rita. I love you, hari. Narabiantan, Rita. Sana bale, nag-enjoy ta nagpasyar. Agawitan. Sige, itulod ka ni Balayo. Ay, sana. Itulod kan aging ga iti asidaglaang ti Balayo. Saan ta dumanon iti paraangan nyo? Tama nga makita na ta ni bakit mo. Oo, sige. Intangarudan. Nakaturogan ni Dora. Inturog nandito yung sofa. Inak man tin maturog. Ha? Hari? Anda kagaya man. Ay na, naituro ko tinagururay kan ka. Apay nga nga inuray nakpay lang. Wana, sigud mat nga orayan ka sumangpat. Nang runa na marabian ka. Mala, indan iya kusina tamangantan. Ay, saan ako namangan? Nabusog akon. Sikalatan ti mangan. Nga rod lakay. Inka nagpalas. Ada tay badom itirabaw ti kama, ha? Dahil ti isuot mon. Wen bakit? Sige, inakaon. Inak mo tin iya kusina tay inak mangan. Nabisina na ka nang ururay kan ka. Apay ngay atagtalikodan nakmat dun. Maturog kan. Sigod mat asi aarakop ka kanyak. No kastoy maturog ta. Ngam apay ngay nakatalikod ka mat dun. Kayat ko lang ti sumango dito eh. Ala, maturog ka kid din. Ala, maturog ta nga raw dun lakay. Tamok anabannog ka iti trabaho. Hari, adda madmadlaw ko kada kayo kini Ma'am Rita. Adda ka di relasyon nyo? Ha? Awan, Manong Jo. Amom, napili day tayo ti lalaki. Inaram ko idi, ngam di nakayat. Ngam kasla sikat ti kayat na. Ha? Ngam niya, palagi plaeng, Hari. Agtanang kayo, tama nga numamuan da ito ni manager, ket ikatin na kayo adwa. Ngamin, adan asawam. Ay, awan relasyon mi, Manong Jo. Agoy kuyog kami laeng. Ngamin, aggayem kami. Oh my God. Agmerienda ta diti opisina, Kari. Ada ginatang ko ang merienda. Agyaman na, Rita. Hari, amom ka di. Umun-unag di panagayat ko ken ka. Rita? Amok ang madagsan ta diti opisina. Numaamuan ni manager nga ada relasyon ta. Iso ano kastaman di mapasamag? Di ka agdanag. Tada pagtrabahuan ta anak kasagana. Sa dino? Ije Manila. Ada nakasagana pagtrabahuan ta ijay. Dagdakal ti sweldo ijay. Oh, sige, Rita. Alang arudan. Agmeriendatan. Kailiw kang arakupan, Rita. Arakupan ka man.
Oh, Rita, ay ayatin ka. Hari, ay ayatan ka mo. Ni Hari day jaya. Ajaran niyo dajar ya. Nakatakder da iti higit di kalsada. Bidyas. Ni. Papanandangay iti katuan na anapintas sa babae. Asino di babae? Ni. Pagturungan dangay. Payman. Surutak ida. Diyak ibadlaw asur surutak ida. Tatang, nakitak ni Hari ija ili. Ada kadwa na anapinto sa babae. Kaslaan do kwarta di babae. Aw, kahit anya ko manwad na kadwa na babae. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Sana ka nagpadlaw kat sinurot ko ida. Simrak da iti may sa hotel. Anya ti kunam? Isumat lagaya madina kung nararakupan ni Hari, tatang. Tada nagpinta sa babae akarelasyon na. Sigurado ka kadi ani Hari tinakitam. Wan, tatang. Simrak da iti hotel. Inururay ko arumwarda. Yamdya kita mauray. Rumabiin, iso anagawit akon. Tapang panunutig dagiti anak ko. Ang luto ag pa iti kananda. Kataging gaita. Saan pa yan nagawid ni Hari? Iso na saysaya at langon nga gawid kami kadagiti anak ko. Iti lugar mi. Isina kun ni Hari. Apay ngay may kayo dito balay, tatang. Napan kayo nag-hotel iti kadwa mababae di Kalman. Saan ka day? Ha? Nakita na kayo ti asawam. Ngam sana nagpadlaw. Kat sinurot na kayaw. Anya? Nagpintas ka no jay kadwa mababae. Apay, karelasyon mo day jay. Wen tatang. Aklonek. Nagpintas mat gamin. Kan nalailo na no kasta dududwa kami. Kahit di asawam. Saan ka de analailaw? Saan, tatang? Nakang ang ragpay di buok na. Sakit kuso-kuso. Di mo ka di mapanunaw. Akanayon mo't amabambanog ni bakit mau ang mga asikaso kada kayo? Lablabaan na tibadom. Plantsaan na. Ilutuan na ka itibalon mo. Igatangan na ka iti sapatos kan kawas mo. Tapno na taer kalata iti imatang dagiti katrabahwam. Dayta nga rutin na guston kanyak ni Rita, tatang. Tanataer, ken nabangluak ka no. Kanayon anadalos ti kawas ko. Kahit apay amakirelasyon ka ken kuana. Napintas mo't ngamin, tatang. Ay ayatik launay ni Rita. Isinaklangan ni Dora. Ta ni Rita ti asawag. Aniya? Uwan, tatang. Saan kon nga ayatin ni Dora? Ta ni Rita analailo ti ay ayatek. Ay, bidot anak ko. Dakal bidot dayta. Inkasurutan ti pamilyam. Gaputa nagbiyahidan amapan ijay lugar da. Tatang. Naragragsak met lang ti biyag mo. No ti pamilyam ti kadenam anak ko. Rita, sorry nga magikatakon dito yung opisina. Tasurodak ti pamilyak. Naamuan ti asawak ti relasyon ta. Kat pimadaw da kadagiti anak mi. Apay, di naktungat kailiw? Husto ni tatang ko. Naragragsak no ti pamilyak ti kadenak. Iso nga itamot lang.
waswasan tanti amin kadata. Hari, Uray kas jay lang ni bakit ko. Takanayon nak nga si kaswan. Tila ang pagsayatan mi kadagiti anak mi ter aramidan na. Mabaybayan na pa yan ti bagina. Gaputa mas importante kami nga si kaswan na. sige, hari. Adakan ka dayta. No kabailan na kalipatan, awan maaramid ko. Mas pilyak ti asawa Rita. Sorry. Sorry talaga. Napatpatid ti pamilya ng musika. Pakawanan nak Dora. Tan hasulisog ak iti kinalailo ni Rita. Nagsakit, hari. Iso adyak kayat ti sumurot kan ka nga agsubli ichay lugaryo. Di kan kayat. Ang ala, ingkasublian ti nalailo a babaeng. Tan naragragsak ka kinkwana. Saan, Dora? Naragragsakak. No da kayo kadagiti anak tati kadenak. Diyak kayaton. Agsinatan. Tadyak maklon ti nakitak. Agasom. Agsapa kayo asimrak iti hotel iti babaeng. Rabiin, ngamdi kay pelarim mo rijay. Sorry, Dora. Sana na maulit. Pumanaw kan, hari. Diyak pa'y lamaklon tinaramid mo. Ano nga oras ang nagururay ag itiruar ti hotel, arumuar kayo kumaijay. Ngamdi kay nauray. Dora. Saan ka pa'y lamaklon ita? Kaputan no makit-kita ka. Gura ti marikriknakan ka. Liputan na. Idinto ta impaay ko amin apa nang serbikan ka kasasawam. Nabaypayak pa yan ti bagiig. Gaputaawan sa baling ay nararamid ko no di ti mangaywan ka na kayo a pamilya. Diyak kaya ti magisinubyan kan ka, hari. Diyak ka baulan. Sorry, Dora. Pakawanan nak. Kat urayak ti panang pakawan mo kanyak. Pakawanan nak. Ay, agpanunot ka ngamin. Sakbay asarkem ti may sa abanag nga amumet apakadadailan ti pamilyam. Pagispikuan da ito'y kadagiti kaskini hari. Liklikam ti sulisog kat ipamaysam ti imatang mo iti asawam. Agtinulong kayo kitdi para iti pagragsakan ti tunggal maysa kada kayo. Ken ti pamilyayo. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, timay sa manen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Dito'y a drama kat naisangrat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay, padaanan dagiti sumarunupay aparang.